Yesu ashimwe. Dushima Imana yatuzukijeho twebwe twese abangana gutya Imana nishimye. Ikindi congeho dushima Imana ko yabashije kubonera abantu bose bangana gutya uno mwanya kugira ngo bazi ko imbere y'Imana. Tubanje guha Revera Paul mwihangane, twarabimenye ariko turabahaye Paul ngo mwihangane. Ntabwo tuvuga amagambo menshi, tuzosubira tunashime. Dushima Imana yaturindiye muri kiriya gihugu. Nagiye mfite umwana mutoya, kandi kurera umwana mutoya uri wenyine kandi wari umenyereye kuba uri kumwe na papa we biragoye cyane. Ariko dushima Imana yaturindiye muri kiriya gihugu, ikaturinda ikatubonera n'umwanya wo kugaruka tukaba twagarutse. Imana nishimye. Ikindi congeho nshima Imana yandindiye umugabo hano hantu. Ntabwo haba horoshe ariko Imana yaramurinze, irinda na basokuru na ba Muyomba n'abandi bose twabanye ndi kubona hano. Nkaho amagambo yacu arangiriye hano, tuzotanga ituro. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko twabyutse amahoro. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma kuko bayivuze ni ukwihanganisha umuryango wa Revera. Gupfusha ni ikintu gikomeye, ko muranumva neza ariko gupfusha ni ikintu gitoroshe. Nagumye gutekereza nicaye hariya, twabyaye umwana w'imfura ntiyabaho, noneho uwo munsi kaba nabyutse mu gitondo nambaye ikoti ry'imbeho rishushe, twaba imusasi. Nzakwibuka ko nambaye ikoti nko mu masaha 8 y'amanywa, hari izuba nyinshi cyane, hari mu gihe cici. Ikintu kitaba coroshe mu zukuri. Ukomeze mwihangane muvyeyi kubura umwana ungana kuriya. Hanyuma kigira kandi no gushima Imana nyine ko Imana ikomeza kurinda imiryango, kuko muyibona uhereye ku muryango wa sogokuru. Uyu nguyu ni se wa mabukwe, na kakari hariya n'abandi bavandimwe benshi hano. Muno turi umuryango munini cyane. Imana ishimwe rero ko ikomeje kurinda iyo miryango yose. Ko musakuje umuntu kubise wa nyirabukwe w'umuntu ni ikibazo. Aho none ikibazo kibaye iki? Ikibazo kibaye iki? Hanyuma ikindi nshima, ndashima Imana ko yarinze uyu muryango. Imyaka yari ibaye myinshi, imyaka irenga 3, yari irenze iminsi mike. Urugendo rw'imyaka 3 ni rurerure, abari mu misozi imanuka n'iterera, ibibazo bari byinshi cyane, ariko Imana ishimwe ko ibyo byose yabibayemo tukaba turi amahoro. Ikindi nshima kuko ivuze yajanye umwana akiri mutoya. Biragoye, bizabiba byiza ngo uyu muntu afite abavyeyi bombi bamurere, nibyo bizabiba byiza, ariko abavyeyi bandi babana bamufashe kumurera mu byukuri ndabashimiye. Ni umuryango mwiza cyane, ni kwa data wacu, ariko n'ubu yasigaye mu maboko yizewe, ameze neza. Gusa nyine mfite ikibazo cyo kutumvikana mu mvugo. Abasobanuzi baraba none biri mu kuma ko kungora, azan telefone ati twumvikane, akambwira imvugo inyuranye n'imbaye mvuga bikangora, ariko ni kwisi ya none meze. Umubyeyi ari mu kuvuga imvugo, umwana akavuga iyindi, mugasanga ni ibintu bimeze uko nyine bimeze. Hanyuma nanone nawe ndamushimiye mu byukuri. Inshingano nakagombye gukora nk'umugabo yarazikoze kandi arazitunganya. Imana imuheze umugisha. Si byoroshe kubera ko mu nyubakire y'imiryango hari inshingano z'umugabo zitakabaye ngombwa ko zifatwa n'umugore. Mu gihe rero zikoze kandi akazikora neza, aba akwiye gushimirwa. Yarabitunganyije cyane, kandi abikomeze ntaretse. Ndacari hano, sindagenda ndi hano. Imana rero muheze umugisha. Kuba ntuye hano i Bujumbura mbikesha Imana nawe, kubera ko ni ukuboko kwiwe. Muri Amerika ni heza. Abantu b'iwacu Musasa twabaga muri 13, muri quartier 13. Kubona umuntu ngo agiye hariya kuramusa ubufasha runaka ni ikintu gitoroshe mu byukuri cyo gushima. Imana ihabwe icubahiro. Kansoza amagambo ntazashira. Teza sogokuru nawe gira avuge
murakoze cyane. Ikindi nari nibagiwe hano hariho abavandimwe bagiye bunguka abana barimo bashiki banje, ngira bashiki banje tuva indimwe ni babiri, Zahabu umugore w'uriya mugabo muri uyu mwaka Imana se muri uyu mwaka cyangwa ni muri ushize Imana yabahaye umwana w'umukobwa, ndanezerwa cyane, yashatswe ari muto, Imana imuheza umwana, Imana ihabwa icubahiro. Namukanda yishimiye sinzi uko mumwibuka wabaga muno, ujya ni unkurikira bageze iriya nawe Imana yongera kubaheza umwana, turabyishimira, Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma ituro turaza guca muri biro turisige, murakoze cyane. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana nyine ya turaje katuzutsa, tuvuga ngo kurya ni kimwe no kuzuka ni ikindi. Hariho bamwe baryanye ariko twebwe Imana iri ubuntu, tukazuka ubundi Imana ikaduha umwanya wo guterana, turayishimiye, Imana ishimwe. Ubundi kandi nk'uburyo abandi bamaze kubivuga ni ukomeza kwihanganisha umuryango w'umwongeri wacu wa Revera, ngo bihangane cyane, mukomere, Imana ikomeze ibakomeze kandi mwarakomeye, mukomere cyane. Ubundi nshimiye Imana kuko Imana yarindiye umwana iri yari n'umwuzukuru wa nabuzukuru banje abangaba, Imana yabanye nabo mu kuja kugenda, yaradusezeye titwari hamwe ariko turaza turamusezera, bari bagize iminsi iriya ariko Imana ikomeza kubarindira hariya, natwe iraturinda. Ejo bundi baduhamagara kuko baje, ariko Imana irabarinda mu nzira banyuzemwo, ziba zigoye, inzira zo mu kirere ziziguye, ariko Imana irabayobora cyane, irabazigama, bashika amahoro, turayishimiye, Imana ishimwe. Rero Imana yabikoze, ntabwo tubarambira, turayishimiye. Rero Imana ihabwa icubahiro, amen. Tuzamure ibiganza byacu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hari akantu Pastor Ntanze navuze ngo muri uyu mwanya, kubera ko wenda ntaza gusoza amateraniro, hari abashitsi nza guherekeza, wenda nimuza kubona ngiye ntituza gusozanya amateraniro, ariko hari akantu kagumye kunzamo agakozeho. Reka nsaba abayumbe mutambuke hano imbere, n'aba intervention bari mu mahombi, ni mutambuke hano imbere gatoya kugira ngo ako kantu ngende nanje kabayemo. Hari akaririmbo kamwe kavuga ngo namenye yuko imibabaro tubonera isi itagereranwa n'ubwiza tuzagira mw'ijuru. Namenye yuko imibabaro tubonera muri iyi si itagereranwa n'ubwiza tuzabona mw'ijuru. Mwihangane, mwihangane, siko bizamera Yesu nagaruka, tuzamuruka. Abantu bahuye n'iki gikombe nibabe nk'abashira amaboko hejuru. Umuntu wahuye n'iki gikombe uri muri iki kibanza, umuntu wabuze umwana wawe cyangwa umugabo wawe, abo bantu babiri babanze bazamure nk'ibiganza byabo. Apana umuvandimwe, umuntu wabuze umugabo, uwabuze umwana we, bankuzamura ibiganza, bizamure ntaco bitwaye, nanje ndimo. Itorero ni murebe bano bantu, muzamure ibiganza, hari icyo nshaka kuvuga.
Imana ibaha umugisha. Uko amagambo muri mukumbwira, amagambo mwavuze yasanze nuko twamenye n'Imana, tukizera ijambo ry'Imana, turakomeye. Bwana sifiwe. Kandi mwihangane mwebwe mwabaye imfura zo guhura n'ibyo bibazo, natwe tukaba tubasanga, n'abandi bazoza nkuko mu isi turabashitsi, iwacu ni mu ijuru. Bwana sifiwe. Twihangane, mukomere ku Mana, mwihangane, ibyiringiro byanyu bigume ku Mana, kuko umunsi umwe Imana izahanagura amarira yacu. Imana rero ibaha umugisha, abaje kudufata mu mugongo mutamenya amakuru, inshuti abavanduhamagaye n'uyu munsi baracakomeje kuduhamagara, n'abandi muracakomeje kudusura, abavandimwe bari kure barabimenye, amagambo muduhumurijemo, namwe muhumurike mwese. Imana ibaha umugisha, duhumurike, ibyizigiro byacu tubishire ku Mana yacu yo mu ijuru. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Haleluya. Amatangazo na amateraniro hagati mu cyumweru, zaburakeza buri munsi. Kuwa gatatu n'aba mama, kandi basabwe gusigara nyuma y'amateraniro, ntiyagire umumama n'umwe uza kugenda, murakenewe n'umuyobozi wanyu, hari ijambo aza kubagezaho. Kuwa kane ni amasengesho rusange, mwese muhawe ikaze. Kuwa gatanu ni amateraniro rusange, abantu musabwe kwitaba, kandi kugira ngo dukomeze tunezererwe Imana. Itangazo rya kabiri, tukomeje gushimira abantu bakomeje kwitanga ku mugambi wa Vision Nehemiya. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, n'abakomeje gukora Imana ibagirire neza, n'abatararonka uburyo Imana ibashoboze kugira ngo uyu mugambi dukomeze tukore, kandi niko gukorera Imana. Ibyo dukorera Imana tuzabisanga mu bwami bw'Imana. Itangazo rya gatatu, dufite igiterane ca intervention, hatagize igihinduka, itariki 1, itariki 2, itariki 3 z'ukwa gatanu tuzagenda tubisubiramo, ariko kandi icyo giterane kirahari, tukomeze tucereke Imana. Imana ikomeze ibaha umugisha. Hano hari itangazo ry'amaserire, reka nsabe umukuru w'abadiyakoni amfashe gatoya programme ihari y'amateraniro yabo, hanyuma tuze gukomeza ibindi mu mwanya mutoya. Yesu ashimwe. Ni itangazo ry'abadiyakoni, kandi abantu badufashe baryumve, kubera ko hari impinduka zigenda ziba. Turasaba ko tugiye kuza dusenga mu maserire, cyumweru kimwe azasenga amaserire 2, kindi gikurikira asenga 2, bityo tuzogenda tubagezaho uko bizagenda bikorwa, kandi aho bazoza basengera diyakoni yose izazaba ihari. Nukuvuga ngo tuzotangira kuwa kabiri, tuzotangira na serire iyobowe na Diakre Freddy Eniakori, ihera ku ibarabara rya 5, rya 6, rya 7 gushika ku 8. Abo bantu bose biyumve, uba ku ibarabara rya 5 n'irya 6 n'irya 7 gushika ku 8. Tuzosenga saa 11 n'igice, tuzoba turi kwa Pasiteri Amoni, niho tuzoteranira abadiyakoni bose n'abatuye kuri ayo mabarabara tuvuye kuvuga. Hanyuma kuwa kane tuzakurikizaho serire iyobowe na Diakre Muvunyi Rehoboti, nukuvuga abantu bose batuye Ngagara yose no kwijabe. Tuzosenga naho izaba 17h30 cyangwa se saa 11 n'igice, tuzoba turi hariya kwa famille Jire Muhizi mu Ngagara, iwe niho tuzoteranira. Abantu bose batuye Ngagara n'abatuye Jabe murasabwa kuzitaba, nayo maserera birazosenga muri cyo cyumweru. Imana ibahize umugisha. Imana ibaha umugisha diakoni ku gikorwa ciza cyo gukomeza kubana n'abakristo no gusenga hamwe no gukomeza kwegerana muri ubwo buryo. Imana ibaha umugisha.
Imana ibagire neza. Igitaramo kirabera, dufite ubutumire mu giterane c'abayumbe hariya kwijabe muri EPGL. Abantu bose ariyo tuja guteranira kugira ngo tubane n'abavandimwe. Imana ibahe umugisha. Rero reka mwigire hafi gatoya, tube nk'ababana n'abandi bose bashobora guhaguruka, dufatikanye gato kugira ngo duhimbaze Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Dufatikanye twebwe twese muri ico gisirimba, twadusirimba dushikanire n'Imana amaturo mashikanwa asanzwe na n'ivyacumi kuva Imana yaguhezagije. Murabizi abahani wacu murasaba kubashitsi, murabona abadiyakoni bafite amamverope kuki Imana yaguhezagije, wandika izina ryawe. Karibu dutambira Imana twebwe twese, twishimira Imana, hanyuma dutarame tuje kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ababishoboye tuve hasi, Imana ibagirire neza. Mwe nk'abava hasi gatoya, ababishoboye tuve hasi duhimbaze Imana. Kaze.
ni byiza bikomeye wereye kuri famiye wiri Imana kurongora umugore kamukura hariya hakurya ubu hasigaye hasa ngaho hari nk'ahantu hakurya nubwo tutarahagera ariko titwari tuzi kuko uri umwuzukuru wa muzehe burya abantu baza babana ariko nyine murabivuze twama tubona kuko basa uzovuga ko ari we usa na sokuru nta wundi muntu nabonye basa mu bana be bose niwe basa kabisa. Reka twakire mukozi w'Imana Evangeliste Kermasi aramutse itorero mu minota twavuganye tubone kuja gukurikiza ibindi. Yesu nashimwe cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu ndanabifuriza umwaka mwiza. Rero ndashima Imana nanje muri kino gitondo naje mu byukuri naje nje gusura umuryango wa pasteri. Ibyago yagize twege ntabwo twabimenye ahubwo naricaye mu rugo nja kuri YouTube ndakunda kuraba Karumere kugira ngo ndabe ukuntu baririmba igisirimba ndagikunda ndakunda kukigira muhira mu cyumba ndiko ndatamba. Hanyuma rero ngiye kuri Karumere kureba mbona pasteri yambaye akantu kera iyo video sinayiravye yose byaranse ndakanguka mbona bambaye utuntu twerabwa nibiki ndumviriza gatoye ndavuga ibi ntabwo nshaka kubirangiza ariko ndabibwira umugabo ndamubwira nariko je nabonye pasteri yarabuze umwana kandi no kumuhamba baramuhambye twabimenye uyu munsi ni kwa kangahe umunsi ni dimanche twabimenye dimanche ndi mu rugo ndiko ndaraba shaka kwirebera abaririmbyi ngo mbe ndibyinira igisirimba hanyuma nsanga hari iyindi video twabasuye twagiye ku kiriyo jewe n'umugabo wanje ntabyo twamenye mu byukuri ntabyo twamenye nta na kimwe twamenye ubwo nawe mubwira warakanguka. Hanyuma ndavuga rero reka dimanche kuko samedi jewe nja kuvuga ubutumwa Ingozi buri munsi ndagenda ndavuga rero ko ari dimanche ni umwanya afite wonyene reka nze ndemeshe pasteri mubwire yuko areme Imana ikora ibyishaka ikabikorera umwanya ishaka igatwara uwishaka abandi kabasiga. Niyumvira ikibazo kimwe gusa nabyo narwaye cancer kuva 2022 ndayirwara ndivuza kuyivuza birababaza cyane ndayikira mara imyaka 2 irongera iragaruka barongera barambaga buriya bambaze kabiri bambaze gutya barongera barambaga afite umusaraba buriya munda kubera iki je ntapfuye hagegenda umwana nicyo kibazo nibajije. Uyu mwana mpora naho ndamubona kuri stati za papa wiwe avuga ngo kubera Imana nanje nkamusubiza ngo nukubera Imana ndibaza ko ari uriya ko nibaza umwana w'umukobwa nukuri nibajije icyo kibazo none je kubera iki ntapfuye kuko naho nagenda ntabwo ndi uwa mbere sindi uwa nyuma nta n'uruyo yangifite umwe wese arashaka kwibesha kubera iki umwana agenda habaye iki sinamenyerera amakuru sinzi nimba yararwaye sinzi uko byagenze ariko nayibonye sinabirangiza mitadabifuta mitadabivamo ibyo kubyina ndabivamwo ariko navuga ngo dimanche nzogenda kwaramutsa hanyuma tuganire ndabaremeshe ndababwire ngo nibakomere kuko ni Imana nyene iriya dusenga ntushaka kwibaza ukuntu ubusenga ukarwara cancer ntushaka kwibaza ukuntu usenga ugapfusha ntushaka kwibaza hari ibintu byinshi twibaza bidusiga ariko Imana ibikora kuko ibishaka. Rero mureme Imana izabasha Imana izobasha Imana ugende gutyo Imana igomba kubashumbusha kandi izabagirira neza mu buryo bwose izo remplacer uriya mwana yagiye izo muremplacer n'abandi bana benshi Imana ibaheze. Haleluya shimwa Yesu ayeyeye warakoze wanasifiwe sana Amen. Iratambutse mukozi w'Imana urakoze Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Naomi yaradusize ariko twarihangana nawe turakwihanganishije. Nimesha giye kigiye yahuye n'impanuka y'imodoka avuye ku ishuri Imana iramuhamagara
muri imbyara imbyara avuga ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, muri ayo magare ibihumbi harimo iryo wangeneye. Iryo niryo ryari igare rye, kandi twarihanganye, twarahumuritse, twarakomeye, itorakomeye, umuryango warakomeye, twarabyakiriye. Nawe turakwihanganishije kandi tugushimira kuko wafashe iyo initiative yo kuza kuduhumuriza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ko ndumva igisirimba, ko ndiyumvamo igisirimba, ariko reka turangize za gahunda zindi zose tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe sana. Duheze Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu murimo Imana yaduhamagayemo, uyu murimo Imana yaduhamagariye gukora kuri uyu musozi, mureke tuzawukore nk'abasiganwa. Bwana sifiwe sana. Mureke tuzawukore nk'abariko basiganwa, kuko igihe cyacu nikigera tuzataha, kandi ibihembo tuzahemberwa tugeze mu bwami bwo mu ijuru nibyo twakoreye muri iyi si. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo mu miryango yose igana ku murimo w'Imana wa Karumeli twahamagariwemo, mureke tuzakore kabasigana. Karibu umushumba uduha amatangazo, niturangiza dutarama akanya gatoya gira twumve ijambo ry'Imana. Kandi ndatekereza kuko ibintu bikimeze, amasaha aracameze neza.